Liyakwazi ukuthi abantu abaningi la emhlabeni bathwala kungenhloso yabo ukuthi bafuna ukuthwala. Ake ngiliphindele futhi ngithi mina liyakwazi ukuthi kukhona abanye abantu abathwalayo ondofa kungasinhloso yabo ukuthi bafuna ukuthwala. Okay ke ngizolichazela uhambo lwami ukuthi kuhamba kanjani ukuze ngithwale o ukuze ngicishe ngithwale ngokuthanda indaba ngokuthandani kahle ngokuthanda imali. Okay ake ngibe kanjalo. Lina ngoba likaze lihlupheke lina. Mina kade ngisiwa ngivuka nezipoki bafika oJane baphele laphi baphele emoyeni njengentuthu bafika izipoki lezi zasele kuzane zaseBrunapheki zashabalala kwamazolo ebona ilanga kade ngigudla mina ngiwangivuka madoda kade lina likaze lihlupheki lina. Ake ngisusa imhlola. Okay asiqale la. Mina ngilibhova kaMthwakazi ngibuya phansi lekhezi la ngibuya khona esigabeni saseGagwini. Bafowethu ngifuna ukuxoxela ngohambo lwami la ukuthi kwenzakalani. Ngize cishe ngithwale. Ngoba imali. Bengine shop mina lapha eMaphisa 2010. Bengenza ibusiness lapha eMaphisa. Bengihlale ngumuntu obuya eGoli ngiphinde ngibuyele emakhaya ngiyenza ibusiness ngibuye ngapha ngiode ngibuyele ekhaya. Kuthi ngo2011 ngihlangana nomngane wami wasemaputo. Shayisana nomngane njase ngidala ngamgcina. Sihlangane nje eGoli khona la. Ebese ngibuza ukuthi hawu ndoda kathi sika sonke ngisakwazi ubukuphi ngithi ayi ndoda nakhona ibusiness engiranayo kuphi ekhaya eMaphisa kwenye indawo kuthiwa kusemaphisa indawo yakithi nje kuthiwa kusemaphisa ngichazela nje yabona sizikhululekile ethi okay liyahamba ibusiness lapho ngithi ndoda kuyancengeka akufani phela ngeke ngisho ukuthi kuyafana ebethi lina liyenza kancane lina mina ndoda hayi mina ngifuna ukutshela amanga manje ngihamba eGD6 hayibo ngithi ama GD6 owanini ngoba ngikwazi ukhwayibhethu nje uzihambela ngenyawo njengami ebethi uyadlala wena mina ona ndoda enye lokuzeni onenye restaurant engasukiyo phansi kithi le Maputo hayibo owanini ndoda ebethi izinto ziyatshintsha nawe mawufuna into zikutshintshela sondela duze kwami ngithi hawu ndoda wena ngikwazi nje umuntu obesebenza sonke efemini kwenye indawo ngale Jamestown usuku umuntu osu rich okwanini sole mina ebese dayi inhlanhla iyancediswa yabo ngithi vele inhlanhla iyancediswa ngoba phela ngekuhlala ungayincedisa inhlanhla yabona ungana mase ngimbusisa kahle kahle singu2 ngithi wena waphusha kanjani bethi hayi khona enye inyanga yakithi lapha iyancedisana impela yakhipha amabhadi mawuna amabhadi nani chele impela ukuchele unjani ube clean nje into zakho zihambe zibe mthelele yebo ndoda manje phela bengicela ukuthi ungihambise phela kuleyo nyanga leyo evume vele umngane wami ngabe lenkinga ethi phela nomngane wami vele ngeke ngivayele phansi yebo lami ngilungiselele ukuya khona bekungo June 2011 June ngiyakhumbula banda leso sikhathi khumbula ngigqoke ijacket le brown fanele lokuzeni legcosa khona lesingisidonsiye la ngibonakala amehlo kubanda leso sikhathi ayisukela lo mngane wami ethi yena vele ulaye uzonjani khona into ezoyicheka ngapha eGoli so naye yakuyela kuphi ekhaya eMaputo yebo engithatha umngane wami sishayile sesifika khona le amasifika lapho engitshela ukuthi inyanga lana igama layo kuthiwa Chivuko sihambe siyefika kulo baba lo ichayela ubaba lona ngento zakhe zenza indimi lezi hayithi mfati ibende angizwa lutho mina hayi bese ngimlinda ukuthi mase eqedile kwezinto zakhe uzongichazela ukuthi uthini kahle neba leqede vele mase eqedile bese ngitshela ukuthi ndoda wena ngibona vele ungumuntu ozophumelela kakhulu empilweni mangaku cleaner kahle ngikunikeza into zami ngaphumelela kakhulu elifeini nami ngithi ngiyabonga ukuzwa lokho manje ngangincedisa kanjani wathi hayi akuhluphi la into ezomela uyenze la kimi ngiyakubonisa indlela ukuthi kumele uhambe kanjani uzuphumelele ngivume nami manje hayi vele uphumelela lami ngiyakufuna njengoba abantwana sihambe isikhathi shothi masokusa ngoba safika lapha ngabo 10 makusashaya past 5 ebese ethi kimi enikeze nje isibhamu kanje so isibhamu lesana bongakusona isibhamu phela osibona ukuthi isibhamu esingaduvula phela sikhipha inhlamvu isibhamu nje nawe nje ubona ukuthi mhlawumbe uyithoyi
ebesathi kimi ayi ndoda ngizokunikeza lesi bhamu lesi sizohamba manje siyaphuma manje siphungena iganga umngane wami sehambile kuphi ebusinessini lakhe siyaphuma manje siphuma iganga siyahamba masifika khona enye intaba ezofika sifike kiyo ujikele ngizosala mina wena uzojikela ngale kwentaba ungajikela ngalo kwentaba umuntu ozohlangana naye uzombona udubule ngesibhamu lesi yabo ayi ngithi alright akula nkinga phela mina ngivele ngumuntu ofuna imali ngithi ufuna into zami zigezeke zibe right shayele mangijikela ngale mangithi ngiqeda nje ukujikela ngapha manje ngivusa amehlo ngibone nanga umama ozala mina hayi lapho hayi khona hayi angithi akudutshula nethi la ngimbone qhamuka sobulopho umama lo ngithi lana hayi ngeke ngidubule next la ngibuyela muva mina flathela ngibuyele emuva fe ngithi baba phela lapha ngihlangane lo mama umfuna nda emaputu ufuna nda umama ngitshelele kuze ninezimo ufuna nda ethi hayi wena into uthe wona ufuna ukuthi unothi ngithi hayi mina umama mina ngitshelele ufuna nda okay part 2 uyeza ke balungu bami lizoza ukuthi sagcina siphethe kanjani lenyanga leyo uthi chief ukingijwayela kabi